Di 23 Adara 2019 de hêzên Sûriya Demokratîk roxandina xîlafeta Daeş ragihan piştî ku devera herî dawî li jêr kontrola rêxistina tundrê rizgar kir. Lêdîmenên pîrozbahiyê ne temam bû. Rondikên kêfxweşiyê di cih de bûn yên xemgîniyê û bêhêviyê li cem malbatên ku derketin pêşwaziya mirovên xwe yên ji Daeş rizgar bûn. Lê şopa wan nedît. Ne di nav wêneyên kuştiyan de, ne jî di nav kesên rizgarbûyî de. Piştî dawîbûna şerê li dijî Daişê bi taybet li Iraqê metçawere dikir ku em hejmarek mezin ji êzidiyan bibînin. Hêvî dikir em wan bibînin lê mixabin hejmara wan pir hindik bû. Gelek zarokan winda bûne, gelek ji wan nasimeya xwe ji bîr kiriye. Pêkbirina Daişê tayê hêviyê ku bi hezaran girtiyên êzidî bi malbatên wan vegirê dide qetand. Ji nav 6,000 hêsîrên êzidî guman heye ku nîvê wan heta niha rizgar bûne lê hîn jî nîvê mayî windayî ye. Li nav wan de bêtirî 1000 zarok hene. Şêrîn Cirdo yek ji wan 6,000 jin û keçên êzidî bû ku Daeş ew wekû koleyên seksî piştî êrîşa ser şingalê li tebaxa 2014 birbû. Piştî ku ji nav lepên Daişê reviya û li Amerîka bicih bû, êdî dest bi qonaxeke nû ji bo lêgerîna li endamên malbata xwe kir. Lênemana Daeş dawî li êş û azarên wê neanî. Berî mirinekê Xwedêyo ez dixwazim malbata xwe bibînim Xwedêyo. Ji kêlîkên pêşî yên vê hevpeyvînê li gel Şêrîn li wîlayeta Nebraskaya Amerîkî, ew ruşt bû ku balê bide ser endamên malbata xwe ku hîn windayî ne. Ew 16 kesin û piraniya wan zarokin. Ev wêneyên wan yên kevin rêka wê ya bêtenê bûn ji bo prosesa lêgerînê dest pê bike. Daeş xilas nebûye, Daeş hin heye. Mesela tu nekirina Daeşê tenê reklam e. Gel Daeş tu nebû be, nexweka hesîrên me, malbata min hemû winda bû. Bi hezaran kes û karên me yên winda bûyî hene. Dayî bab û birayên me wekû hêsîra ketin destê Daeşê û em tiştekî ser çarenivêsa wan nizanîn. Êşa tenêbûnê hişt ku Şêrîn bi xwe li malbata xwe ya windayî bigere. Gava wê ya serekî, ew çalekvanê êzidî bûn, ew ê ku peywendiyên wan li ser erdê berfireh bûn. Bo çend mehan, karê Şêrîn ew bû ku wêne û agahiyên li cem wê derbarê bira û pismamên xwe ji wan re bişîne. Berî ku heviya wê nemîne, ev wêneya keça apê wê Suad gihiştê. Pê re jî peyamek bû ku digot ev keça we ye, buhayê wê $15,000 e. Yekê qaçaxçî wêneyekê Suad dişmereşan tu pirsî eger ew mirova me be. Me got helbet mirova me ye. Em dixwazîn wê vegerînin. $15,000 xwastin. Me ew pare kom kir û me ew ji wan kirî. Li nav qerbalaxa ku li herêmê çêbû bû, li dema Daeş û piştî nemana wê, bazareke reş ya nû derket holê ku sermiyanê wê mirov bûn, bi taybet jî zarok. Tişta herî metirsîdar ew bû ku ev zarok ne tenê ji bo malbatên wan dihatin firotin, lê belê ji bo wan kesên ku bêtir peran didiran. Ji min re gotin, eger hîn para nedin em ê bidin cihekê dî û êdî hîn nema wê dibînin. Zarokên me niha li Sûriyê hene, li Tirkiyê hene, zarok û malbatên me hatin birin bu hemû welatên cîhanê. Vê bazirganiyê bilez qalbekî diyar ji xwe re çêkir ku tê de yê difiroşe, yê dikire, qaçaxçiyek û navbeyinkarekî êzidî cih digirin. Diyardeya bazirganiya bi mirovan pir belav bûye.
حتى پشتی بدایبونا داعش اویک هینجی لعراق سوریا و ترکیه هي زاروکن ازیدیان وکو کلو پلان جعالیه چتین بازرگانیا مروان تین فروتن. دوی بازرگانیا نو ده فروشکار یان اندامکی داعشیه کو پیدویاوی بپران هیه یان جی کسکی کو زاروکین ایزیدی یان دیته یان جی کریه جبو بازرگانیه بوان بگه. یه قاچاقچی کسی کو پروسیسا کرین و فروتنا حسان دکه. جارنا قاچاقچی بخوشی زاروکان دروینه دا کو پران لسر وان بستینه. ناو بین کار ایزیدی او کسه اوی کو وینه جی قاچاقچی یان جی فروشکار جیرته و پیوندیه به مالباتا زاروک را یان جی به اوفیسا رزگارکرنا کسین رواندی را دکه دا کو پروسیسا وگراندنا زاروکان درست بکه. رانیا جاریان آلین و بازرگانی بریا آلاوین مدیا جواکی پیوندیه به هفره دکن. یک جوان نابنکاران اف آخافتن بلاف کرد. بالنسبة يعني بدك الحقيقة الوفاء بدهم 30 فهمت علي؟ وهي بنت الثانية بدهم جبو وفاء او $30,000 دخوازن جبو کچا دن 25,000 دخوازن دوی ایرو اف مجار بدایی ببه شکرم آخواه ایرو آگاهیه که بدمن لوی دماکو جیهان بشر داعش و مجول دبو به دهان زاروکین زیدی دهاتن و گوهستن بو دورین دن ینجن کنترولا کومن چکدار. چتین بازرگانیا مروان او برن دورکی لجیری کنترولا جبهت النصرة بو و لور هاتن فروتن او کومن چتیان جگلک دورانه لی او ناین ناسکرن تفنین وان ين بيونديا لتركيا وعراق سوريا هنا زاروكو جنين رفاندي لسر مديا جواكي وكي واتساب وتليجرام نشان ددن بوهاي زاروكان يانجي جنا رفاندي دست نشان دكن پشتي دگهجنا ريكفتنكي او تين فروتن. داود سالم همو اندام مالباتا خواه ده ایریشا شنگالی دا وندا کر. وکی شیرین گوتنین برپرسان درباره روشا کسین وندایش بو داود را نبس بون و جا وی بیر راوستان وینین هر دو براین خواه لناو بینکار و قاچاقچیان بلاف دکر به هیویاکو بگهیشه تشتکی حتی کو نوچهک جیره هات لی مسئله جتشتا کو وی چاوره دکر آلوستر بو. لگورا نوچین جمر هاتین یک جوان دفرا ادلبیا لجیر کنترولا جبهت النصر بو یادن جی لدفرا عزازا سوری لسر سنگری ترکیه اف بازرگانی کارکی نهینیه دنه براوه کمالا چاتیان و کمالندین چاتیان کو لولاتین دی دمینن. ناف اوینین براین داود لناف لیسته کدریج یا زاروکن ونداینه. ناف بینکاری ازیدی حسن هول دده کو دانوستندنه درباره وگراندنا وان بکه. مالباتین ایزیدی وینین زاروکین خواه جمن را دشینین و داخواز دکن که از حالگاریا دیتنا وان بکم. لچه دورینه و لکو بدجین. جمن داخواز دکن که از پیوندی به آلی دن را بکم نو وینین وان بشینم. ام پرسا وان دکن دا که او مالبات بکارن تشتکی درباره زاروکین خواه بزانن که هنه یان توننه. جدما تراجیدیا شنگالی و جیانا حسن بوی شیوهی درباز دبه دانوستندنین لگل بازرگانین مروان جبو و گراندنا کسین ماییج گلیوی. ساری به $18,000 از نهال استانبول لگل یه فروش کرم و دلار کی جی ندن حتی کو ساری بگه جموی ماله. ده سسیه تباخا 2014 ده چکدارین کوما داعشیا تروریست در باسی باجاروک شنگالی بون. دورا 10,000 ایزیدی کشتن جوی چاغه و اپاراسیونین رزگار کرنا وان کسان جعالی هنک چالک وانان و بین کرن. أنا بدوري أرسم بطريقتي المتواضعة. عبد الله شريم يك جوان كسين كو اف ارك دايا برخوا وي بيوندي بزانبونا خوا د جغرافيا دوري ده جبو في ارمانج بكار آنيه.
هەژمارە کەسێن کو من هەتا نەهار زگار کرین 394 مە ئەو بگەلک ڕێک و شێوەیەن جودا جودا ڕزگار کردنە مە هەر تشت کرداک و خەڵکی خۆ ڕزگار بکین. هێڤیا عەبدەڵڵا ئەو بوو کۆ ڤی کاری ڕاوەستینە پشتی تونەکردنا داعش. لێوی دیت کۆ کاری وی پشتی نەمانە داعش ئێدی ji berê ve zehmettir û alostir bû. وەختا داعش لەسەر عەردێ هەبوو مەدزانی ئەم li ku derê kar dikin û xelkê me li ku derê bûn. Lê niha malbat û zarokên me hatine belavekirin. Hinek li bajar û kempên Iraqê ne. Hinek li bajar û kempên Sûrî ne. û ji xwe hinek li Tirkiye ne. Em vegerin Nebraska. Ne tenê wêneya Suad gihişt Şêrîn, lê wêneyên heval birayê Suad jî gihiştiye. Lê pereyê ku jê dihata xwestin zêdeyî karîna Şêrîn bû. Bi ser de jî ku dest bi bazarê kir jê hat xwestin ku êdî $500 bide ji bo vîdyoyekê. Heval û pê re jî nûçeyên derbarê heval ji wê çaxê ve qutbûne. بریا دورا 4 مهم $15,000 جمع خواستن جبو و گراندن حوال. دما من گوتیه که از ناکارم وی پاره بدم. $500 جمع خواستن جبو وینه اکی ویدیو اکاوی. لیجوی چاخی و من تشتک درباره حوال نبیهیستیه و اون دابویه. دما تومارکرنا وی پروگرامه ده مزگینیا هری خوش درکت. حوال لکامپا هولی لسوریه هات دیدن. مالا ایزیدی او لوردی تبو. ام چون کامپه و ماکور لوردیت ناوی وی انسه وی دوندر ما دفروت. او جکار هاتا درخستن جبرکو گمانا وان هبو امی خو بگهنن وی. او جوان کسن او کربو کولد ترسیا لوقتا ما بتنه دید یکسر مکرهات کو او انسه ناوی وی راستین حواله جه شنگالیه و اف بو چند سالن لجموانه. داعش ێریشی مەکرۆم خستن ئۆدەیەکە مەزن ئەم لێ ڕوونشتی بوون. وان دەگوت ئەمی لیستۆکان بدنوە و ببن جهەکی خوشتر مەژبان باوەڕ نەکرد. وەختا داعش هاتمە ئەز هەنێکی دمەشیام و پشترە ئەز vegeriam û min xelpaş dayika xwe veşart. Di dawiyê de çekdarên Daişê ez xistin turnbêlekê û me bixwe birin. Êzîdî bawer dikin ku hîn jî gelek zarokên wan li gel malbatên Daişê li nav kampan li Sûriyê dimînin. Li wira, mala Êzîdî ji xwe re kiriye erk li nav kampê li wan zarokan bigere. وکی خوبخشکی ازدی لگل مالا ازدی از هر مهه 4-5 جاران ده چم کامپی به صدان جمالباتن لور اندامن داعشینک وان و ده شیرن اف زاروک جوان را وکو سرمیانه کینه ناخوازن وان جدست بدن اگر اف زاروک جوان هاتن ستاندن هنگی اوه نکاربن به فروتن وان قزنجه بکن. Ofîsa vegerandina kesên revand ya mala Êzîdî berê alîkariya malbatên Êzîdî dikir û pere dida wan ji bo vegerandina zarokên revandî. Lê ji ber berfehbûna devera ku bazirganiya mirovan lê dibe, mala Êzîdî li Sûriyê biryar da ku nema êdî pereyan bidin van komên çeteyan. Ez bawer dikim aliyên erînî û yên nerînî yên mala Êzidiya hene. Di danûstandinan da bi qaçaxçiyan re karê wan bêserûber û nerêk û pêk bû. Ev ofîs bû sedem ku qaçaxçî çavteng bin û pitir peran bixwazin. Dibe ku ev biryara mala Êzîdî derî vekiribe ji bo firotina zarokan bo aliyên din, ew aliyên ku dixwazin parçeyên laşên mirovan bikirin. Çîrokên li nav Êzîdiyan derbarê firotina zarokên Êzîdî bo çeteyên ku bazirganiya parçeyên laşên mirovan dikin, hîn jî cihê lêpirsînê ye, lê di dema dawî de bêtir belge derbarê vê yekê derdikevin. وینه و ویدیون زاروکان جمره دهاتن و دانستاندن بمره لسر وان دهاتن کرن. لینها او یک هاتیه روستاندن جبر کنها لی ترکیه او بیتر قزنج دکن دما کوان دفروشن بکرن اندامین لاشن مرووان. هزر اوا کو او وان زاروکان وکو پرچیان دفروشن
وەکو چاوە ترمبیل تێن فرۆتن ئەو نەوەکو فرۆتنا وان بۆ ماڵباتên وانە کۆ پەرەیان لەسەر بستینی ئەو بێتر قەزەنجان دخوازن. تراجیدیا بازرگانیا پارچەیên لاشên mirovan pirraniya caran ji vir dest pê dike. Niha bêtirî 6,000 malbatên penaber li kampa Holê dijîn ku ew bi xwe jî ji deverên jêr kontrola Daişê hatibûn. Gelek rapor dibêjin ku operasyonên firotin û qaçartiya van penaberan bo dervey kampê tê kirin. قاچاقتî ji kampa Holê û kampa Sedê ber bi Idlibê ve heye. Qaçaxçî hene got zarokan ji malbatên Daişê distînin, hinek jinên rizgarbûyî jî dibêjin got eger du rojan din li wê de bimana ew ê biriya qaçaxçiya bişandana Idlibê. Ev wêneya ku pêşî ji min re hatibû, me ji wan xwest ku wêneyeke baştir bişînin ji ber ku ev pir nezelal bû. Ev zarok êzdî ye. Navê wî kirine Zekeriya Mihemed Elhemîd Abdullah, navekî çarbeşî ye. Li dêra zorê wan belge jê ra çêkirine ku ew welatiyekî Sûrî ji Idlibê ye. Roja piştre min telefona wî kir, wî ji min re got ew zarok çûye, ew bi qaçaxî derxistibûn Idlibê. Min got çi qas dan heta wî zarokî derxînin, got $3,500 tenê heta min bicê. Rewşa li Iraqê jiya Sûriyê gelekî necuda ye. Zarokên êzîdî li hinek bajarên Iraqê jî hatin dîtin. Çi li cem hinek malbatên Ereb, çi jî li nav sêwîxaneyan. Paşê ew bi temamî winda bûn. Windabûna zarokê bi navê Sabir ku li sêwîxaneyekê li Bexdayê dima, bû sedema koçalekvanên mafên mirov ya Brîtanî Sally Baker li zingilê xeterê bide. Sabir paşê li Mosulê hate dîtin. Yek ji 15 zarokan bû ku Daeş ew wekî mertalên mirovî bikar anîbû. Ew hatibûn birin bo devera Hemmam el Alîl. Xelkê wê new vîdyoyên wan li ser înternetê belav kir, bi hêviya ku dê û bav zarokên xwe bibînin. Hindek bi rastî jî dît. Lê mixabin malbata Sabir ew post nedît û piştî çend rojan Sabir winda bû û ji wê çaxê ve nehatiye dîtin. Salî ditirse ku Sabir bûbe qurbaniyek bazirganiya parçeyên laşên mirovan wekî ku çawa xuşka wî bû qurbanî. Xuşek li nexweşxaneyekê li Tirkiyê hate dîtin, dema ku bazirganên parçeyên leşên mirovan li ber bûn ku kezeba wan jê bikin. Şansekî baş bû ku doktor tê gihişt çi mesele ye û peywendî digel polîs kir. Ew di wextekê baş da hate rizgarkirin. Windabûna nifşekî zarokên êzîdiyan li dema deselatdariya Daeş û piştî wê ji bo êzîdiyan bo belateke mirovahî ye û wan bêtir ser paşeroja civaka wan ya biçûk ditirsîne. Piştî ku rastî çend komkujiyên ku bi ser wan de hatine ji dema Osmaniyan heta roja îro. Dema ku genosîd çêbû wê bandor li me li aliyê hejmara me û milkê me kir. Ew bi her awayî genosîd bû. Ew yek ji wan komkujiyan bû ku hema dawiya êzidiyan anî. Ji ber ku tiştê ku bi tenê me winda kirî xak bû. Xak û mezargeh û tiştên pîrûz. Dema ku mirov wan tiştan winda dike, mirov hestên nasnamaya xwe winda dike. Îro li welatên koçberiyê hejmarên mezin jî êzîdiyan digihêjin malbatê xwe û şingalê li dû xwe dihêlin. Ev dûrketina ji çûh û war çarenivîseke ku gelek koçberên êzîdî ji neçarî pêrazîne.